BJP Asong Ben MP candidate Amorsing Tisa upon vote Kerek Ameipi Kepadopon. Lakhain Koroko Nilip MSC Constituency Kaparo, Chukela Higher Secondary School Patho Klamorong. 6 Nung Dipu SD Parliamentary Constituency Pen Kyuthodunji. BJP Asong Ben MP candidate Amorsing Tisa upon vote Kerek Ameipi Kepadopon. Bangsa vote Kerek Ameipi Kepadopon along Carbion Thomas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang. EM Surjorong Par EM Lunsing Teron MLA Deputy Speaker Dr. Numal Momin Nilip MSC Pubitro Rong PS Car Belong BJP President Roland Kelling Lapen Pinan BJP Party Long Kete Kiring Tumchetong Dunsi Vote Kerek Pia Mailong RDP Dun Nonapong MP Keleg along Ongdong Vote Pen Amarsin Tisa Pan Pahaisi Anso Se Kachingtor Ponje Palmate Ajak Dinkloy Pen Akemang Article 2448 Pachun Pononang Posi CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Rata Pan Thantega Labang somai long ongtung APHLC Congress lapen Am Admi Party atum ametang political upon aningka chitika wedet penajok BJP asong long ongtung aratum chepok don rinti Jukiala pen Philip Tiso Lotiki News Carbiang long Victor Van Allotment dia lagi MP lihat lama dia lo pitai lo long thai lo Bumetu long si ini pene kon pijok tidak tahu seta 99% के केलोंग kali jitu la Amorsing di sojong Haider pada Article 244 ए bangke pacun bek apa ada ka picun begi mana an ke boripo lake parlimen long si Lok Sabha Rajya Sabha pas nangi mati asil aso convincing e bangke alang liklem acha sar tumi hala bitor di so kening je bangke BJP jong si Haider lo pana CA ke implement na jipu implement mi lage exam ter lo ke tum decision na do CA ta exam ter be UCC ta be uniform civil code ta lage Karbiang long ke lake exam ter CA pen la UCC ke lage exam ter Karbiang long inte mo pen lage bakane ki ta balam la jitu song trong tu matter film jangan la copy pp ad lo punte ke long le tu ulang sar la oh la hala lak thom lak riti oh comment bene long dia tu mangya lang tum documents jete polo